Фестивальны тантаналы ачу өчен сүз Татарстан Республикасының Мәдәният министры урынбасары Ленар Саиджан улы Хакимҗановка бирелә. Чын күңелдән шушы бәйрәм белән катнашып килә, бу безнең өчен, безнең фестивальнең ачылуы, аның эшләве өчен анда зур бәйрәм. Желаю его зрителям и участникам сильных впечатлений, сильных художественных впечатлений. В этот непростой год все-таки получилось провести фестиваль, и мы благодарим Министерство культуры Татарстана за поддержку и надеемся, что он пройдет очень плодотворным и научит нас многому. Хайырлы фестивальным ачышу белән котлыйм. Да здравствует фестиваль, да здравствует театр. Без башлыбыз. Мы начинаем.